Muraho neza murakomeye nizere ko mwateretseho kabisa mwateretseho kuri news art ni ya makuru y'abahanzi agezweho iyi minsi kabisa ashyushye ni inkuru rero noneho ituzanye ni inkuru y'uyu mugore waririmbye ati azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ibindi aho uyu mugore rero yaje kuba ahabwa inzu yubakiwe kabisa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Excellence Paul Kagame. Umugore bamwita Beata rero niwe waririmbye azabatsinda Kagame. Usibye iyi nzu yubakiwe n'abana be bazahirirwa cyangwa se bazarihirwa amashuri kabisa, hanyuma kandi azahabwa n'inka zimufasha kugira ngo akamire abana be nabo bumve ko Yesu agira neza. Gusa rero tukiri aho abahanzi benshi bajegenywe bitewe n'ibyo bakoreye uyu mugore Beata. Abahanzi rero bajegenywe kabariye byakomeye, uwo bita Ecospeed Ndandambara. Uyu ni umusore wo mu karere ka Rubavu, uramuzi ko yaririmbye indirimbo nyinshi harimo Ndandambara n'izindi nyinshi za politike. Uyu rero nawe akaba yababaye cyane n'agahinda kenshi ati yaje ku rukuta rwe rwa Facebook, ndakeka n'abandi bafite inkuta ze zitandukanye, gusa ku rukuta rwa Facebook yanditse ati ngiki ikimenyetso cy'uko Ndandambara ntigeze mpirwa n'itangazamakuru ryaha mu Rwanda. Nyakubahwa Paul Kagame, muzanyibuke nk'uko Yesu yibutse igisambo bari babambanywe ku musaraba, maze muzankure mu bukode no mu bubabare bw'ubuzima mbayemo. Kuva 2017 nakoze indirimbo Ndandambara yandera ubwoba ya FPR Inkotanyi official. Muzi ko nkora nitanga, ariko mumfashe kundinda kudacika indege. Uyu rero ni Ndandambara. Urumva amagambo yagiye avuga cyane, aho yagiye agaya ibinyamakuru, agaya Igihe official, agaya RBA muri rusange, agaya Inyarwanda, agaya Kigali Today, ndetse agaya na Rwanda Health na Youth Culture agaya na Rwanda Mineroc ndetse agaya na Radio 10 TV10, agaya na Oswakim. Aba nibo batamufashije kugira ngo perezida nawe amuhereze kubyo ari guha abandi. Ndandambara rero urumva afite akajinya n'agashiha kenshi cyane. Ndandambara arakubita abantu arabamara. Reka rero dukomezanye ku yindi nkuru mu kanya ni update. Mube mureba mube mwumva iyo ngiyo, gusa ntibibagirwe gukora subscribe. Urabona ko turi bashya, ariko ni ya makuru y'ubwenge amahane muri showbiz, nyababwira niba yabaye ntababeshye kabisa. Ni official Real News. Mukanda aho ngaho kuri news art. Sawa mugire amahoro y'Imana.